ntombi. Yile nto ufuneka ubiyele ubuntombi bakho. Akubuyele ibandla. Ayingomfundiso okubiyelelayo. Nguwe. Uyazibiyela. Uzibiyele ngokwakho. Futhi kuzobenefita ka wena. Amen. Uyakhosta man. Yo. Awubenatshomi kawamba noThixo. You don't have a friend. Isuke bengumama wakhe tshomi yakho. Hallelujah. Yendibhitwe ngumuntu otshomene egqitha ecaweni. I'm not saying it's wrong. But ndiyadikwa in fact. Ngumuntu otshoma necaweni. Ngoba asivi ngehlelo olufanayo. Ndiliva kanje ilizwi, alive kanje ilizwi. Ndicinga uba together kukushera. Ukuba usidi yahlulakala mhlobo. Ndithini? There's no need to ba uye kuye ubusi. You call her. Kawuvukayo ungalibali ukundikhwaza. Ngoba abanye abantu bayasikhwaza kwizibingelelo zabo. Amen. Sidinga sihambe sibambene. Singatshomenanga. Sihamba sibambene singatshomenanga. Ngoba ubutshomi buzala enye into. Ubutshomi buzala infidelity. But ukubambana kuzala uThixo. The Bible says abanohamba bengavani. Bengabamba lokhu bethomene. Don't have a friend in the house of the Lord. Ngoba uzomisisha umoya ongcwele. Ngoba sorry to say this, uyakwazi utshoma nomuntu ongabizwanga. Kanti wena ubiziwe. Jesus. Utshomane naye abe ngumpetho wakho. Uma usithi hey umoya ongcwele uthi kuwe. Oh Nkosi. Uqhomfwa nguye. Ngoba yena akanayo umuntu othi kuye. Vele he will be your enemy. Alright. Amen. Hallelujah. Ngoba yena akho umuntu umsebenzelayo. Jesus. Ngoba umoya ongcwele uyakwazi ukuvusana ngo2 ekseni. Ashere nawe izinto. But ubunetshomi uzithethe kanti azonto zothetha. Zikhona izinto eziselwa wena ayizisi izinto zothetha. Hallelujah. Izinto zakho zokuthandaza. Ngoba kuyangenwa emthandazweni. Amen. Into yakho yokugcina lena. Amen. Naku uyayishela wena. Amen. Uthi kum undivusile ubusindivusile wathi ngoba sometimes bongcwele uyakwazi nokuhleba inkokheli kuwe. Amen. Alright. Oh Jesus. Ahleba inkokheli kuwe. For uba uthandaze ngayo. We are so good ukuhleka inkokheli zethu. But what are we doing about them? Amen. Sizintombi zokuthandaza. Siqale emnyango sijonge uba kushota ntoni emnyango. Sibiyele umnyango ukuze amadeve wethu sibasangangeni. Hey Nkosi yami. Sibuyele i-altar. Hallelujah. Sibiyele ikona zebandla. Hallelujah. Oh my God. But uphi wena? Are you availing yourself for God? Amen. Because you can be in the ungaba sebukhoneni for 10 years. Kanti awuzavelanga. Amen. Uyafika uyanqonqoza uluvalile uqanga.
ngoba unesithukuthezi uvuke kokwenu uzoba nepeni ebomvu ngoba akho muntu ungindwendwelayo ziphi intombi yini naThixo yini baba ezi-connected kwi-signal ngoba i-sim card ka-MTN it's nothing without i-signal idinga uba ibe connected zingagcwali intombi kanti azikho connected ziphi eziyolanda isignali kumnikazi webandla ziphi intombi apha abafana in fact apha abafana I have an issue mna nabafana abavana nosisi ebandleni alright I have an issue thinayo asi issue amen alright ide nibe nje nithi igama brothers and sisters nithi igama ngoba nani yayiqonda it is not holy alright Hey. asikatsho thina okay asikatsho thina uba irongo senithi nayi singo-brothers and sisters niyayikhavarisha ziphi intombi manje hallelujah intombi eziphile enye impilo enkonzweni kwi-internet ziphile enye impilo ndiyazibukela intombi pheka kuFacebook bawo ndifika igqoka mzobabona apha enkonzweni abavuthi Thixo wami yo Jesus Yeah. pha kuFacebook kuthiwa amaphakade bakhona emaphakadeni kakuthiwa amaphakade nawo bathi iphakade lami hey zibuye zizodumisa Hey. but Africa is waiting for us kwi-internet singabanye abantu baphila triple life and banoba yi-triple noba ingapha kwe-double life akusenzima uba uphila impilo ezimbili awudinwa yini uvutha namhlanje late uyabanda hayibo emini ubuvutha bo late ngo-7 sowubanda uyazi uba esinye isono ayisiso noba uphume uyojola but ukungabi connected noThixo sisono God is looking for abantu azawushare nabo. He has so beautiful things to share. my ngcwele Holy Spirit has beautiful things to share. Uda share nangawe. Ashare wena. hallelujah But you are so busy. Sithwele isizwe sikaThixo. We were trusted with our wombs. Ukuthi they will be able to carry in full term. Zingakhomfi. Sometimes singeniswa kwizinto ezibuhlungu. Not that ubuthixo ufuna uhlazisa ngawo. But for uba ukwazi ukuthwala the assignment he has for you.